uvijek ovako počnemo sa laganom muzikicom, naša stalna emisija i emisija o nekim zapravo drugčijim zdravstvenim savjetima i bilo bi lijepo kad bi takve zdravstvene savjete davali i vaši obiteljski liječnici. Kad bi malo drugčije sagledavali situaciju, ja često kažem ljudima da su u srednjem vijeku olakšavali ljudima sa pijavicama, jer su mislili da svaka bolest i svaka groznica da će riješiti pijavice. Znači, u vrijeme kada nisu imali antibiotike, zapravo je antibiotik najveće medicinsko dostignuće do sad, a nakon antibiotika zapravo radiologija, jer vi danas možete vidjeti što se događa u ljudskom tijelu, a prije niste mogli. Tako da, govoreći recimo o nekakvom cijepljenju ljudi, to bi bilo na nekakvom 10. mjestu kao nekakav medicinski uspjeh, s obzirom da to nije 100% zaštita. Medicinski uspjeh sa 100% liječenjem i zaštitom je veliki medicinski uspjeh. I onda kad neki tako nadobudni ljudi pričaju gluposti bez da znaju i bez da išta pročitaju, onda to vrijeđa ljude koji su intelektualci, koji zapravo znaju što je život i što je stvarna znanost. I mi eto pokušamo uvijek u ovakvim emisijama ljudima vratiti ih u samu znanost i vratiti ih, ako ćete pravo, baš na medicinski kolosijek. Jer izgleda da smo izgubili tračnice i da smo izgubili onaj pravi medicinski logički put koji smo do sada živjeli. Pa evo opet Denis Beroš u studiju, dobar dan. Dobar dan, odličan uvod, mislim nemam ti šta dodati, nego samo nastaviti na tu temu, jer praktički s ovom emisijom pokušavamo i davati informacije koje nisu objavljene iz određenih namjera, iz određenih drugih fikcija koje su oni koji ih, kako bi rekao, proizvode, blokiraju. Tako da mislim da evo danas ovaj dio što sam bar početni spremio, to je jedan dio informacija koje jednostavno vi koji gledate običan dnevnik, koji gledate ovo što vam je prezentirano, nemate pojma što se događa. Dakle, jedna od detalja je recimo da je prije 5 dana izvršni direktor Pfizera, da ga je pokupio FBI, Albert Bourla, iz prostog razloga što je jednostavno sudjelovao u lažiranju podataka o cjepivu, o načinu proizvodnje, o sadržaju, dakle praktički za prevaru. Danas je to doslovce 5. dan da je u zatvoru, međutim radi se o tome da je i pretres stana i tako dalje. Radi se o tome da mreže u SAD-u to nisu objavili, nego su praktički objavili kanadski mediji. Jer u SAD-u još uvijek je ta cenzura na jedan, ne znam kako bi nazvao, fašistički način konstruirana, da jednostavno informacije sve ukupne ne izlaze vani, nego samo ciljane, nego samo dirigirane. Znači radi se o prvom, odnosno drugom čovjeku koji je u hijerarhiji samog Pfizera. Zanimljiva je samo jedna rečenica koja se odnosi konkretno na njega. Optužen je za krivotvorenje podataka i davanja velikog mita. Prema izjavi agenta FBI koji je dao za kanadski portal Conservative Behavior, Pfizer je lagao o učinkovitosti cjepiva i doveo kupce u zabludu o ozbiljnim nuspojavama koje cjepiva mogu izazvati. Dakle, čak je Pfizer je optužen i da je plaćao vladama i glavnim medijima da šute. Dakle, to je sad, da vam ne čitam sve te detalje, toga ima ko u priči, šta je sad za sada nabildano njemu i šta je sad to stvar istrage i vidjet ćemo kako će to sve skupa završiti. Dalje sam htio jednu drugu informaciju. Talijanski institut za zdravlje smanjio je zvanični broj smrtnih slučajeva od korone sa nekih 130.000 na manje od 4.000. Znači, radi se o tome da je institut smanjio broj umrlih zbog toga što se promijenila definicija smrtnog slučaja od korone. Dakle, da li su umrli od covida ili od korone, a ne sa covidom. Jer vi možete biti, ne znam, imati krvne ugruške, problemi sa srcem, kognitivne probleme i tako dalje, dijabetes, trombozu, trombocitopeniju i da dobijete koronu kao zadnju i onda se smatra praktički da ste umrli od korone. Međutim, ova definicija je promijenjena i sad je došlo do toga. Pročitat ću vam točno koliki je broj, sam to zapisao. Dakle, umjesto 130.000 u Italiji do ovih dana se po toj novoj metodi smatra da je umrlo 3.783.
dakle koji se mogu direktno pripisati samo virusu, što znači da je to negdje oko 3%, manje od 3%, što se praktički vrti oko gripe, sezonske gripe, da je to otprilike statistika koju pokriva dosadašnje što smo imali ili korone, ove stare korone koje su imali negdje oko 14%, one 3 osnovne vrste, oko 14% populacije koja je obolila sa govorno oboljelima, i sa druge strane ostatak gripe koja je preuzimala onaj drugi ostatak, odnosno uvijek bila nešto više od korone zbog toga što je bila zastupljenija. Znači ovdje se radi o tome da jednostavno su podaci napravljeni na način da su prikazuju se dijelovi podataka ili statistika koja je prilagođena informaciji koja se želi prezentirati, a to je cijepljenje bez da se komentira sastav cjepiva, bez da se edukcira stanovništvo, bez da se propagira na jedan konkretan zdravstveni način, da se obrazloži zašto je ova supstanca, zašto je ona supstanca, zbog čega se unutra nalazi taj famozni grafenov oksid koga je Japan odbio da ga primi i da praktički cjepivo je uništio jer ga nije mogao vratiti, s obzirom da svi imaju te štetne ugovore sve vlade da se bez obzira na samo cjepivo ili pronalazak lijeka ili čak i ako bude štetnih događaja da ne mogu vratiti cjepivo. Ujedno podatak ovih dana, dakle ulaskom u 11. mjesec i prekidom cijepljenja, Japan je došao da u jednom danu nije imao ni jednu jedinu oboljelu osobu. Sad uzmite Japan koji nije nekakva mjesna zajednica, praktički jedna od rijetkih država zapadnog svijeta, iako je praktički na Dalekom istoku, koja je odustala od ovoga što se radi u Europi ili što se radi kod nas i dolazi u situaciju koja je puno povoljnija nego što je slika kod drugih. Isto možete sami primijetiti da, ne znam, ko prati podatke, ako gledate Singapur, ako gledate Tajland, dakle vidite koliko je tamo procijepljenih ljudi i koliko buja u stvari ta zaraza i koliko praktički producira se sam virus da je u samom okruženju. Kod nas isto tako imate ljude koje ja sam bio više puta nabrajao, javne osobe koje su se cijepile i to višestruko i koje nose maske, a koje su praktički sve oboljele. Sad imamo dva nova, to je ministar Ćorić, to je ministar Marić, dakle jedan i drugi su cijepljeni i jedan i drugi propagiraju, nose maske, međutim jednostavno cjepivo i maske i na njihovom slučaju se pokazalo da ne pomaže. Znači problem je u tome što neke detalje možete čak sami testirati. Evo idemo ovako, znači nekoliko cura koje su ulazile u dućan Zare u Marmontovoj ulici, jedna, odnosno dvije od njih su bile cijepljene dan ranije i na samom ulazu, znači ne na izlazu nego na samom ulazu je zviždio alarm. Dakle, one su tek ulazile unutra kao da su iznijeli robu vani sa onim magnetnim detektorom koji detektira krađu i tako dalje. Dakle, vi možete od to očekivati da će sutra biti na našem aerodromu kao što je već stavljeno na nekim drugima i da nećete moći s ovim papirom šetati po svijetu, po Europi i reći evo ja sad mogu putovati, nego ćete morati zaista imati cjepivo u sebi, nećete ga moći vaditi, jer smo rekli da se može i to neutralizirati, vaditi i tako dalje, nego ćete ga imati u sebi jer grafenov oksid je jedan od najboljih vodiča na svijetu. On bolje provodi struju ili magnetne valove od samog srebra. Tako da praktički unosom njega on škodi tijelu na način da stvara ugruške, odnosno provocira trombozu. Zbog toga se i događaju određene nus pojave koje su negativne iz osnova hematološkog stanja tijela, odnosno remeti faktore koagulacije i dolazi do smrtnih slučajeva ili dolazi do situacije da se mora uključivati na respirator ili se bolest komplicira na neki drugi način iz osnova same krvne plazme. On je, osim što sudjeluje, odnosno negativno djeluje na koagulaciju krvi, on je na jedan način se može na daljinu uz pomoć recimo 5G mreže, znači elektromagnetskih valova pod određenom frekvencijom se može upravljati njime, jer vi kad stavite grafenov oksid u blizini magneta, on šeta lijevo, desno, gore, dole, kako vi mičete magnet, tako i on šeta. Njemu je potrebno samo elektromagnetsko polje relativno jako, koje će proizvesti, recimo konkretno koje proizvodi 5G, a kamoli 6G mreža i praktički neko će moći upravljati sa tim magnetom, bez obzira koja je njegova želja što je to u vašem tijelu. Koja je svrha te supstance, ako može, ne znam, svi ovi koji su za cijepljenje da objasne koja je svrha tog metala, nazovimo ga tako, i kako on sprječava da se bolest širi, kako će vam on pomoći danas sutra u svemu tome. Dakle, to je jednostavno
jednostavno, ne znam, neshvatljivo. Ja imam jedno pitanje, pardon. Evo samo još da kažem, Irska. Dakle, u Irskoj imate određene dijelove Irske koje imaju 99,7% procijepljenosti, a jednostavno buja broj koji, dakle, može od ovih 0,3-0,4% izazvati ponovo nekakvu epidemiju ili pandemiju zaraze, nego jednostavno cijepljeni ljudi praktički su u ovoj situaciji sa ovom vrstom, nazovimo, cjepiva i nazovimo da su cijepljeni, odnosno mogu prouzročiti da osoba koja nije cijepljena, osoba koja je zdrava, danas sutra bude bolesna. Dakle, praktički cjepivo je to koje putem mRNA proizvodi, odnosno daje nalog ribozomu da proizvodi dijelove virusa, i to je jedan od najopasnijih varijanti tog cjepiva uz ovaj grafenov oksid. Šta će se događati s tim ljudima u budućnosti, s obzirom da ta stanica nema ograničenje kada će, odnosno stanice, koliko će one vremenski proizvoditi te dijelove tog virusa u vašem tijelu, i praktički postajete dugoročno potencijalno zarazni za okolinu. Mene samo zanima kako to da niti jedan predsjednik, niti jedan premijer nije zalegao u krevet, makar zalega, ne mora biti na aparatima, i da kažu da je on koji svaki dan u drugom gradu se rukuje s drugim ljudima, ljubi se tamo i grli, se nije od ničega razbolija. I nemoj mi reći da je njega spasilo to cjepivo, kad zna se da ljudi koji se cijepili isto su bolesni. Pa u čemu je caka da su oni tako dobro zdravi? Caka je ako recimo idemo sada za 10 ili 15 dana, idemo recimo 1.12. idemo da se Pelješki most otvara konačno i sad su sve obilaznice gotove, i da vidite, ako bi to bilo otvaranje toga dana, nema šanse da bude ovoliki broj oboljelih, ovoliki broj svega što se vrti. Dakle, ako vi sve stavljate u isti koš, i gledajte, to vam je kao kod tumora. Ako ste vi otišli na kemoterapiju, vama nikad neće pisati da ste vi umrli od kemoterapije, iako praktički kemoterapija je jedna vrsta ruskog ruleta, nego će pisati da ste umrli od tumora. Međutim, kad dođe korona, bez obzira što imate 10, 15, 16, kako kažu, komorbiditeta, onda će opet će vam reći da ste umrli od korona, ali nije isti kriterij za jedno i za drugo. Ili recimo izbacivanje informacija, imate klasične rečenice kod naših, znači oni vam, sad je ovo čisto jedna medijska analiza komunikacije sa populacijom, izbacili su informaciju da ćete imati kontrolu tu i tu, znači nećete moći na banku, u FINU, tako dalje. I šta se sada događa? Novinar pita ministre, ne znam, da li će biti to i to, da li ćete biti opet zatvaranje ovo, ne, i to je na stolu, da, i to je na stolu. Da li je možda moguće da sad bude i centri, da, i to je na stolu. Dakle, sve na stolu, sve na stolu, ali na način da se izbaci informacija 10 dana ranije, nego će doći odluka da vidi kakva će biti reakcija. Jer ako počne mirisati ulica, ako počne mirisati velika halabuka, onda će se to nekako reducirati, smanjiti, uvesti neka B varijanta i tako dalje. To je to. Ja možda nekonsistentnost u svemu tomu. Možda imam demenciju, ali ko je ovlastio ove iz stožera da oni upravljaju našim životima? Ali neko njih ovlastio možda? Mislim da postoji neki papir vezano iz Sabora, ali to je sve, pasi, kad slušaš suce, advokate, odnosno Ustavnog suda, na koji način zombijski oni tumače Ustav i tumače zakon, praktički mi zaista smo još veće neznalice nego šta i sami smatramo, jer jednostavno to je toliko, kad je neko proglasi pandemiju, a pandemija praktički nema, evo da je manje od 3% u Italiji umrlih, i to je to država koja ima milijun stanovnika. Prema tome, ako neko proglasi pandemiju, onda on može praktički kroz jednu vrstu izvanrednog stanja raditi šta hoće. On može staviti sutra 5 ljudi da vrte kombinacije, i on je struka, i on će sad, zato što je pandemija. A pandemija, evo šta je, to je gripa koja se zaista spušta na pluća, koja konačno znamo da je napravljena umjetno, iako čak i CIA želi reći da nije umjetno napravljena. Zna se i kako je napravljena, s čim je spojeno, zna se da su patentna prava na cjepivo već bila upisana 3, 4, 5 godina prije nego je pandemija izašla. Zna se da je na čudan način umrao odnosno osoba koja je patentirala PCR test negdje u 10. mjesec u 2019. Dakle, sve previše ukupno smrdi za običnog čovjeka. Kamo li neko ko, ne znam, neću sad staviti samu sebe u taj kazan, ko nešto više zna. Evo, čak i ja znam toliko o zaraznim bolestima, da ako krene neka opasna zarazna bolest, virus, u nekom gradu, onda se taj grad zatvara.
i ne može se putovati iz njega. Oni su pustili da iz Kine, braco, u svim pravcima otputuju u svijetu i prošire taj virus. Prema tome, nije to slučajno i neka mi ne plaću ovdje. Zato ćemo zasvirati. Eto, Denis, mi obično imamo velik pritisak poziva, tebe non stop zovu, ne znam, stvarno. Smo već na to, navikli smo na to, pa ne treba se žaliti jer smo i tu i postali nekakva jedna vrsta javne javnosti za neka vrsta, neko nazove svetionik, pa eto, drago mi da nas tako doživljavaju sve skupa kao ekipu, i Splitsku i ovu Bračku, i da je to, da ima nekakvog svjetla u svemu, u ovoj tami, u ovoj sivilu, i da neko ljudima može neke stvari objasniti koje im drugi jednostavno ne želi objasniti, ne želi učiniti. Eto, opet mogu spomenuti Imunološki, i dalje ne radi, i ništa se ne radi da se on napravi, da se on pokrene. Dakle, ništa se ne radi da recimo jedan banalni Ivermektin država svima podijeli u slučaju prevencije, ako te uhvati, da to popiješ u ta 2, 3, 4 dana. Dakle, to je jednostavno samo ono zatupljivanje, cijepljenje. Pitali su me kako se zove taj lijek u Hrvatskoj. Ima 3-4 naziva, nemam sad ovdje ko sebe, nisam uopće pamtio, zato jer kažem, ja se s lijekovima ne bavim, međutim ljudi su tražili informaciju o Ivermektinu i onda sam je jednostavno dao na taj zahtjev onaj dio koji sam poznavao i koji smatram da je 100% siguran, jer se radi o preparatu koji je dugo godina, dakle koji je čak izašao iz patentnog prava i koji je dokazano da ne škodi, da ne može napraviti štetu, i da je njegovo korištenje, ne mogu reći kao preventiva, ali u svakom slučaju u momentu kada se osjeti da te hvata nešto tako poput gripe, groznice, da je izuzetno djelotvoran i da nema šanse da dođe do bilo kakvih komplikacija bilo kojeg tipa, da li pluća, da li ne daj Bože respiratora, kamoli da govorimo o smrti. Međutim, normalno, kod nas je to zatvoreno, zaključano, eventualno na recept, na uputnicu, pa recept, pa onda se to vodi evidencija koji je to doktor izdao tu uputnicu, pa se to se sve kao jedan big guy nadzire. Zagreb mora odobriti tu takozvanu bijelu uputnicu i rekao sam, on košta, to je informacija od prije 15 dana, 497 kuna. Ja s njim ne baratam, niti sam ga imao u ruci. Ko se može snaći, neka se snađe, i ko smatra da može time sebi pomoći, neka to i napravi. Ja sam htio još samo jedan podatak dati, da je Tajvan za listopad, to je 13.10. ove godine, brojka od umrlih je 865, koji je prema podacima koje je umrlo od covida. Mislim, neću vas ovim oči zamarati. Idemo sa brojke na nešto drugo. Znači, veseli me jedan podatak, dakle, da je u Americi Vrhovni sud otkazao univerzalno cjepivo u Sjedinjenim Američkim Državama, i da je praktički sada, dobro, Bill Gates, glavni američki stručnjak za zarazne bolesti, Fauci i Big Pharma, da su izgubili parnicu na Vrhovnom sudu u SAD-a jer nisu uspjeli dokazati da su sva njihova cjepiva, jer oni ne proizvode samo ovo, da su sva njihova cjepiva u posljednje 32 godine sigurne za zdravlje građana. Vrijedno je napomenuti da je tužbu podnijela skupina znanstvenika predvođena senatorom Kennedyom, to je Robert F. Kennedy Jr., koji i tom prilikom naglasio da novo cjepivo protiv covida treba izbjegavati po svaku cijenu. Hitno vam skrećem pozornost na važna pitanja, tako dalje, neću vam dalje govoriti, ali bi još samo zaključio ovaj dio, pa možemo početi sa nekakvim pitanjima, ali ovo šta imamo ovdje već zadano od ranije, da ovaj mRNA, dakle on cjepivo reprogramira normalno naš RNA model, dakle on reprogramira vaše tijelo, dakle oštećenja koja nastanu cijepljenja, bit će genetička i ona su praktički nepopravljiva, ona su nepovratne. Ja ne znam na koji način se praviti, s obzirom da on direktno ulazi u jezgru. Same farmaceutske firme ne žele to otvoreno priznat, međutim radi se o tome da on jednostavno ulazi u jezgru, mijenja praktički mRNA, odnosno mRNA mijenja naš genetski materijal, idemo to ovako reći kao neka vrsta osnovne srednje škole, i da praktički mijenja vašu čak i osobnost, a isto tako i mijenja dužinu vašeg života, odnosno skraćuje na jedan način život. To je nešto što ne znamo i što nitko nije do sada proučavao uživo,
možda na nekim zarobljenicima ukratko i tako dalje, na nekim ljudima koje su mrcvarili, ali se ne zna koje je dalje djelovanje, kako će se dalje događati, kako sa šiljcima koje će se proizvoditi unutar tijela višestruko cijepljene osobe, kako sa ovim samim mRNA. I ako nakon cjepiva prve doze mnogi ljudi vide da, odnosno nalazi im pokazuju da su antitijela praktički na nuli, nakon 6 mjeseci pa se uzima druga doza, pa nakon druge doze opet se pokazuje da je na nuli, onda je nešto čudno u svemu tome, a znamo da imunitet kad nešto zapamti, recimo onaj IgM, imunoglobulin soja ili klase M, da on ostaje uvijek 0,02, 0,05, to ćete imati kod Zostera i kod EBV-a, da ste imali kontakt s njime. Ovdje je izagubljeno, dakle ovdje dolazite da su antitijela praktički na nuli i morate se ponovo cijepiti, što znači da će doći i do 4. doze, i do 5. doze, i do 6. doze, i tako dalje, i tako dalje. Ja bi ovaj svoj dio samo završio s jednim otvorenim pismom jedne osobe koju on mi nije dao to, nego sam ja to slučajno našao, koja radi na nekim važnim funkcijama i tako dalje. On se zove Hrvoje Dokoza, koji je praktički pacijenta koji je napisao otvoreno pismo ministru. Znači, obraćamo se, ali samo jedan segment, to je možda minut, 2. Obraćamo se kao bivši pacijent na hemodijalizi koji je prije 5 mjeseci uspješno transplantiran. Kao osoba koja ovih godina i pol dana od proglašenja pandemije imala pristup bolnici svaka dana zbog tretmana hemodijalizom. Vrijeme je da javnost čuje i drugu stranu priče o kojoj se ne piše o mainstream medijima, a tiče se nas pacijenata koji trebamo neki od tretmana u hrvatskim bolnicama. Ja dodajem ovaj dio. Ovdje je dodano, ovo piše nakon šta je dolazi do ovih promjena da jednostavno cijepljene osobe ne mogu u bolnicu, ne mogu tamo, ne mogu vamo i tako dalje i tako dalje. Ovo je poziv i za sve druge pacijente, ali sve one zdravstvene djelatnike da skupe hrabrosti i izađu sa svom pričom, a ima ih jako puno, a ne samo ono što nam se prikazuje. Kada nemate podršku drugih, kada ne vlada zajedništvo, kada se štite vlastiti interesi i ne želi se izaći iz svoje komfortne zone, krenete preispitivati sami sebe. Ne želim više šutjeti jer mi moja savjest ne da mira. Ovo je poruka i svima vama koji sudjelujete u provođenju ovih političkih mjera nad vlastitim pacijentima koji više nemaju nikakve veze sa zaštitom našeg zdravlja. Dati ću vam priliku da preispitate svoj vlastiti razum, Hipokratovu zakletvu, moral, etiku i krenete otvoreno govoriti što se događa u hrvatskim bolnicama u zadnjih 1,5 dana od kada je počela ova pandemija kojom su prekršeni svi zakoni o zaštiti prava pacijenata. Ovo je taj dio pasusa, dalje nema potrebe, mislim, razrađuje se ova ideja koja je data u ovom dijelu. Evo sad ja ne bi dalje više direktno o koroni, ako neko postavi pitanje, drage volje ću odgovoriti, a stojimo na raspolaganju za ovaj da, već čekaju na telefonu. Da. Žao mi je, ali to je. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, pucajte. Evo, ja sam se nedavno čula sa gospodinom Berošom, pa me uputio na neke pretrage, neke sam napravila. Pokušat ću ovo biti što kraća da objasnim. Je to ona iz Zagreba, te ovo posle ili ovaj iz Splita? Nije ona iz Zagreba, sigurno. Žao mi što je čekano, ne volim da ljudi čekaju na red, ali kad ste na telefonu, ali evo, htio sam s ovim završiti ovaj svoj dio, recite. Ništa, pa hvala vam što nas informirate s vaše stajalište vezano za COVID, jer je dobro imati različite pristupe u medijima, baš ih nemamo. Tako da, ja čak nisam iznio svoje stajalište, samo iznio informacije, iznio sam Tajvan, iznio sam Italiju koja je način na koji će, iznio sam da je dobijen na Ustavnom sudu u SAD-a, da je donesena odluka, da je uhapšen Pfizera i tako dalje, dakle samo sam govorio informacije koje mediji nisu dali i naveo sam koji su mediji to dali, uključujući pismo osobe sa njegovim imenom i prezimenom. Da. Dobro, hvala što nas informirate. Hvala na podršci. Nije lako doći do suprotnih informacija. Slažem se s time. Ovako imam nešto skroz drugačije, ne tiče se COVID-a. Oko 23. ove godine sam završila u bolnici, stala sam oko 2 tjedna, uglavnom na intenzivnoj neurologiji. Došla sam sa simptomima vrtoglavica, temperatura do 39, glavobolja, nestabilnost pri hodu, nemogućnost mogrenja, povraćanje. U bolnici su mi simptomi, kako su oni napisali, pregoredirali do slabosti udova. Nakon nekog vremena dobila sam dijagnozu optičkog neuromjelitisa, imala sam lezije po ležnoj moždini, mozgu i duž kralježnice.
U bolnici me liječilo sa 5 ciklusa plazmafereze, nakon bolnice terapija kortikosteroidima. U 7. mjesec prestala je ta terapija, nisam nastavila preporučeno liječenje imuranom. U svemu tome sam naglo promijenila stil života, liječila sam se alternativnim putem. To se sve dogodilo, taj neki pad, ajmo reći, imuniteta ili što je već to bilo, usred jednog velikog stresa koji sam tad proživljavala. I u svakom slučaju krajem kolovoza ponovila sam magnet je bio potpuno čist. Znači, moje stanje je sad jako dobro i osjećam neke povremene malo neurološke, ajmo to reći, smetnje. Vi ste me uputili da napravim pretrage na herpes simplex, Epstein-Barr, HHV6, homocistein i teški metali. Napravila sam sve što sam mogla preko uputnice jer su ostale pretrage dosta skupe, a ovo alternativno liječenje je koštalo. Tako da vam imam nalaze za homocistein, Epstein-Barr i herpes simplex. Ono što bi volila je da mi, ako vi možete prokomentirati ovu situaciju koja se je dogodila, jer znamo da lezije baš ne nestaju tek tako. Od doktora sam dobila odgovor da sam sretna. I s obzirom na nalaze koje sad imam, volila bi vašu preporuku za antivirusni program. Jer bi se voljela... Nalaze pa ćemo onda moći dalje ići. Može, ovako. Znači virus Epstein-Barr IgM negativan. IgG. Jer vam treba čitati? IgG mi treba. 0,01. IgG, ne IgM. IgG su mi pozitivni, znači za Epstein-Barr i za herpes. Zato da se ne bi sad zbrkali, znači EBV i količina IgG-a po 2 metodi, VCA i EBNA. Znači Epstein-Barr što se tiče IgG-a, VCA je pozitivan, veće od 50. Granica ti 1 ili 2, tako? 2. Tako je, više od 50 to ne može ni mjeriti, znači pitaj Boga koliko imaš. Onda virus Epstein-Barr IgG pozitivan, vrijednost 16,45, veće od 2. 8 puta više, 800%. I dobro, ovo znači herpes simplex IgM negativan i herpes simplex 1/2 IgG pozitivan, vrijednost 727,5, a vrijednost je 20. Eto, to su brojevi koji idu prema katastrofi. Znači, to je virusna komponenta, odnosno virusne komponente i virusi. Kad kaže komponente, mislim njihove izlučevine koje oni stvaraju svojim boravkom u tvom tijelu. I zbog toga se lezije mogu i pojavljivati i nestajati. Dakle, zavisi da li neko rovari ili da li neko ne rovari. Dakle, može imati svoj ciklus, možda si krenula sa nečim šta nije odgovaralo toj bolesti, tom virusu i onda se on povukao, odnosno situacija se popravila. U svakom slučaju, to treba rješavati. Ja bi to preporučio, dakle ja da to imam, ja bi to rješavao. Ja uvijek govorim u prvom licu jednine kao da sam ja to, ti, odnosno vi s druge strane. Ja to ne bi uzgajao u sebi jer to se neće samo vratiti nikad na 1, 2, 10 ili tako dalje unazad, nego će samo ići dalje. I to treba čistiti. Šta god je tijelo čišće, on se lakše bori i protiv bilo kakve sutra buduće korone. Jer ovi će ponovo složiti neku drugu peronosporu danas sutra. Dakle, danas imamo ovo, sutra ćemo imati neku koronu 26 ili ne znam kako će je već nazvati. Ima već nekih naziva, ali ne bi ja sad s time izlaziti u javnost. Prema tome, reka jedan moj prijatelj, kaže treba otići u patentni ured da vidimo šta su patentirali. Znači radi se o tome da treba krenuti na, ne znam, nazovimo ga tako, antivirusni program, dakle to je sve od prehrane pokrenoj grupi pa do preko Budviga, Johane Budvig do joda, karbiokarba, odnosno miksa do gospine travi i tako dalje, tako lobelije. Znači to sad da ne bi zauzimali prostora da nas čuju, to je ta priča, možemo se čuti i dogovoriti za termin, ne znam kada, ali ok, znači evo, onda što se tiče tog točnog antivirusnog programa, jer u tome je moj problem, ja se već mjesecima gubim u različitim čišćenjima, protokolima i slično i to je sad već poprilično zbunjujuće. Nema difuzije, ovo je konkretno, ovdje se konkretno radi, dakle ja ono što ću ti sutra reći sam koristio ja na sebi, na prvome do sebi u kući ili u obitelji i do ne znam 100 drugih prijatelja koji su to sve skupa prošli manje više zajedno sa mnom, odnosno na isti način. Dakle, ovdje nema kliničkog istraživanja, sve prirodne stvari, nema lijekova i sve je bazirano na nekome ko je to
debelo prošao, proučio i progrmio preko vlastitog tijela. Ovdje nema Dr. House, a u tome je problem. Ovo je priroda, ovo je gola priroda i korištenje prirode u skladu sa ljudskim tijelom koje je prirodno. I ovdje nema liječenja, nego tvoje tijelo se treba, viš kako kaže Lezija, dođe, nestaje, tvoje tijelo se liječi, a ne mi da ga liječimo. I što se tiče bolnica kao takvih, vi na svakom odjelu u normalnoj bolnici imate kisik pored kreveta. I ovisi kako se osjećate, možete ga sami uzeti ili će vam ga dar sestra ili doktor. Kod nas se to smatra luksuzom. Kod nas na kisik ideš samo ako si na onome citu ili teškom stanju, što je plasiranje ljudima putem javnosti kao je jedna teška situacija kad si na kisiku. Zapravo bi svi doma mogli imati kisik i malo se onako očistiti. Tako da što se tiče naše interne klinike u našim bolnicama, mene je strah tamo da nekad ne bi slučajno završio. Eto, moja životna iskustva su to pokazala. Je, strah je opravdan. Tako da neću reći koliko mi je ostalo žive rodbine. Eto, zahvaljujem vam se. Hvala vam puno. Bog. Inače, Denis kaže, imamo pitanje u vezi naše djevojčice u dobi od 12,5 godina. Dakle, krvna grupa B plus u ranoj dobi života bez ikakvih problema, početkom godine ustanovljena hipotireoza, Hashimotoov sindrom, zadnji nalaz je ultrazvuk ehogram, desni režan 45x20, 1x19 mm, u njemu su izmijenjeni izohoiena, ne znam što je to, i hipoheinjena. To je struktura štitne žlijezde. Znači umjesto E je C. Nema veze. To je Epstein-Barr virus koji je predala majka i njen partner. Znači, uglavnom majka prenosi putem trudnoće i dojenja, s obzirom da se radi o djetetu koje je tu 10-12 godina, dakle tu još nema nikakvih seksualnih aktivnosti i tako da je to jednostavno 99% prijenos, generacijski prijenos majke na dijete, odnosno baka na majku, majka na curicu, curica sutra svojoj djeci i o svom partneru i tako dalje. Dakle, to je prvo i osnovno što bi trebalo napraviti, pretragu, imunoglobulinski test na EBV. Dobro, onda imamo, slušamo vas redovito. Pitanje, slušala sam savjet u vezi cjepiva. Čišćenje nakon cijepljenja, to je interesantno da se svi cijepe, ali sad bi se onda čistili. Kaže, s žesticom i hidžamom. Mene zanima, može bolje uzeti Johnson vektorski, pošto se prima samo jedna umjesto Pfizera koji se prima 2 ili 3 puta. Treba li se prije dan piti žestica i jesti masno? Ako primate cjepivo koje god da primite sa grafenovim oksidom, sa polietilen glikolom, polimerima, ako uzimate magnetne te proteine u sebi, odnosno magnetne čestice, ako uzimate cjepivo koje sadrži i ne znam sve ostale, ne znam kako bih nazvao više gluposti, onda je to apsolutno kod svih isto. I isto vam da li ćete primiti 1 ili 2 doze, jer vi praktički dobijate mRNA cjepivo koje daje signal da se dalje radi kako se radi. Vi nemate umrtvljeno cjepivo protiv gripe, odnosno ove korone, i da vi to možete reći da to Johnson ima. On to nema, odnosno koliko znam, nema. Ako neko ima drugo saznanje, može se javiti u emisiju. Znači vi u svakom slučaju primate ono, jer ovo je sve izazvano kako biste vi praktički bili cijepljeni, kako biste na taj putem, nazovimo ga cjepiva, koje nije cjepivo, primili supstance koje moraju biti u vama kako biste bili ono što se traži danas sutra od vas i što će polako to sve skupa izaći, ili polako ili brzo ili ubrzo izaći vani. Znači cjepivo, kad vidite, evo primjer Hrvatske, 50% navodno cijepljeno. Ako je 50% cijepljeno, odakle pomama za ovoliko bolesti, odakle se to javlja? Onda bi trebala bi ograda, neka zid. Dakle, to je, a već imamo i određen prirodni imunitet, jer neko je obolio i s nogu ili nije se prijavio i tako dalje. Ili ne znam, ljudi poput mene koji je svejedno da li će biti gripa, viroza, neće doći tako dalje, jer se neće ništa dogoditi s obzirom da je imunitet na ogromnoj razini. Eto, to vam je otprilike ta priča. Dobro, kad sam sad teško razbolio od toga prije 3 godine, onda mi niko nije došao u bolnici ili od moje ambulante rekao imaš koronu, imaš ovo, imaš ono. Nego su mi dali Sumamed i šutnili me doma da ležim 20 dana sa 39 fibrom. Dobar dan.
Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, pozdrav voditelju i prijatelju Denisu, ovdje Joki. Joško, Bog. Evo, malo prije se odgovorio na baš ovo pitanje što sam mislio reći, pa se izvinjavam ako se ponavljam. Znači, u ovom novom odrač ima dosta ljudi što rade u državnim firmama, to mi je žena što je u vrtiću i sad, pazi, pitanje, neki će se morati ipak dozvoliti ubosti i primiti ovaj smrad. Je li postoji nešto, čuli smo od sladoljeva, alkohol, mast, svinjska mast, možda tamjan, da rečeš koju riječ neposredno poslije cijepljenja, možda nešto da ljudi koriste, eto, samo to. Pa to smo rekli u ovim odgovorio. prethodnim emisijama, ja bih samo još jedan papirnati dio, ajmo ga reći administrativni. Znači, danas sutra ako dođe do bilo kakvih sporova, potrebno je da osoba koja se cijepi, a u biti se ne želi cijepiti, nego eto, upravo zbog toga što kažeš radi gdje radi, onda je potrebno da od onoga koji će sutra oduzeti posao ili će udaljiti sa posla, da on da papir s kojim uvjetuje da dolazi, ali papir individualno, njeno ime, da se mora cijepiti, ne da kaže, da je prezentira da je to, ne znam, nekakva institucija dala, nego mora tamo gdje radi da joj napiše da se zbog toga što nije cijepljena ne može pojavljivati na poslu. Jer sutra ako se ona sama cijepi, sve što bude nastalo, sve posljedice koje bude nastalo, reći ti se sama cijepila, ko ti je kriv, to što je bila propagandna mašinerija državna i tako dalje, maksimalno agilna, to je tvoj problem, ti se cijepila, ali ovdje imaš papir. I da stavi jednu rečenicu da ta osoba koja ju traži da se cijepi isto tako snosi posljedice u slučaju eventualnih negativnih nuspojava, s obzirom da je država potpisala da proizvođač cjepiva nema veze sa bilo kakvim negativnim posljedicama i da ih neće snositi niti potraživati. To je suludo, to je Jasno. toliko suludo. Jasno, A to je toliko ludo da ne znam što ti kažem. Tako da ne znam ko ima u banci novac. Neka ga uzme prije nego mu oni zatvore To je banku. kada si u mesara, on ne snosi posljedice, ovaj nabavlja meso. To jednostavno treba dati odgovor sa svoje strane, jer ovako te drže za ovcu, držite, jer kad on kaže ima to na stolu, znači on prvo kaže da ima tu odluku na stolu, odnosno razmišlja se to je na stolu, pa onda ako vidi da nema puno trzavice, onda će on to reći, evo to smo sutra odlučili 14. Dakle, rečeno je 14. će biti to i to. Da je u međuvremenu nastalo, ne znam, neće izazivati ništa, nekakav nered, onda bi to sigurno palo u jednu drugu priču. Zato sam rekao da se sad Pelješki most konačno otvara, iscrtane trake sa svjetlom, vatrometom i tako dalje, ništa od toga ne bi bilo. To je tako. Kad su bili izbori, isto tako je bilo. Kad je počelo ljeto, isto tako nije bilo. Evo više interesantno sve je smo to. najavili. Interesantno da smo mi prije 2 godine rekli da će ovi iz državnih službi biti prvi na redu. Tako, jer njima možeš narediti, u ovoj firmi treba mi, ne znam, još zavrniti 2 puta uši da bi ja to nekome naredio ili sam sebi napravio. Pardon, Denis, izvini, znači treba javno reći ljudima, ja ću reći, znači iza cijepljenja, brate mili, šta se dobija, nema pomoći nikakvi, nema masnoće, ni alkohol, ni tamjan, ne znam šta. Ne, može to pomoći, ali ne možemo znati, ne možemo znati koliko jaku, koliku dozu, dakle to niko živ ne zna. Mi načelno govorimo o spomenuti sladolju, isto on isto tvrdi, dakle znamo zato zbog čega je alkohol, jer je njegova lipidna membrana, odnosno opna virusna je takva, odnosno on uništava i tu mRNA i dezintegrira je, ali isto jedan dio može ostati unutra ako nisu za dovoljnu dozu. Morao bi vam proizvođač na kutiji napisati kako u slučaju komplikacija možete to izbaciti. Neće ti oni napisati šta ima unutra, kao da ti kaže šta ćeš ti napraviti u slučaju da se dogodi komplikacija, jer komplikacija nema, to je malo fibrice, malo slabosti, malo ovo, malo te mišići boli, to je to, a to što ne navode ko je jer mi imamo podatak koliko ljudi umrlo od cjepiva. Ne, nemamo podatak. Prema tome vidiš da se samo iznosi broj ovamo koji su poginuli na ratištu i to se spajaju sve moguće bolesti u tu bolest. Jel? Idemo dalje, ja ne bih se zadržao toliko na tom virusu, to je više dosadilo i majci Božjoj koje nema, a čekamo. Kako možeš pomoći kod paničnih napadaja? Ne znam, to treba vidjeti zbog čega dolaze do panične napade, kakvo je status u čovjek, osoba, to nije pitanje. Jer ja mogu jedino savjetovati da gleda u izvor svjetla ili da gleda u neki put maženje pomaže, neki put i triska, prema tome ne bi uopće ili u sliku Bruna Greninga, to isto smiruje. Evo ovako muškarac. Može, ali treba naći zbog čega došlo, zbog čega ta osoba u tome i je li to neki kemijski metabolički proces u tijelu koji izaziva provokaciju tog tipa ili nešto okruženje oko njega. Može biti godine uzimanja raznih psihostabilizatora. Može, ali treba biti konkretni, a ovdje kad ima više odgovora
odgovor, onda nisam za to da nagađam. Zašto ti političarke, ove žene koje su na psihostabilizatorima imaju dolje debele noge na tekuin? Pune vode budu, ozbiljno. Muškarac 1966, 0+, upravo prebolio koronu, nije cijepljen i ima bol u plućima, inače ima raznih poteškoća od kuka, koljena, skočni zglob operiran još u Domovinskom ratu, sinus i alergije, bolovi želuca, crijeva. Izvadio ove nalaze u prilogu od kojih kako krenuti sa čišćenjem po vašoj preporuci. Nalaz pretraga pozitivan je na CMV IgG 34 od recimo 6, pa onda CMV IgM negativan, to dobro, a imamo HSV nešto 1 IgG pozitivan 9,7 od 1, pa imamo HSV 2 IgG negativan je ovaj drugi. Onda tu spominju herpes simplex, ali mi ne znam. Ne, idemo ovako, on mi je trebao prvo, dakle to vidi za sve osobe koje su preležale koronu, oni se moraju čistiti zbog toga što je unutar samog tijela dolazi do određenog problema kad tijelo već ima određenu količinu drugih virusa koji su relativno radikalne za organizam i pogodi ga korona, gripa, viroza i tako dalje. On u tom slučaju izlaskom iz same bolesti, kad se otkloni u ovom slučaju kako je navedeno korona, onda praktički ovi ostali bujaju zbog toga što i postaju radikalniji, zbog toga što jednostavno je imunitet oslabljen zbog ove borbe koja je odvijana, terapije, lijekova i sve ostalo što se uzimalo, i sad je potrebno sve ukupno tijelo očistiti da bi on došao i do udisa i do svega ostaloga. Iako je pitanje šta će kod nekih ljudi biti sa tim samim udisajem, s obzirom da je korona umjetno napravljen virus i šta sve sam virus može dugoročno izazivati. Dakle, to je antivirusni program ili jednostavno detoksikacija tijela u najširem smislu te riječi. I jetru, i krv, i sve, bez obzira šta ćete upotrebljavati, ali detoksikaciju maksimalno. I dizanje imuniteta uz pomoć hrane, uz pomoć svega ovoga što propagiramo kroz ove emisije na Radio Brač. Kvasac selena. Imamo nekoga. Halo. Da ne čeka dugo. Je 631-144 je naš telefon. Dobar dan. Halo? Recite, odakle zovete? Dobar dan, zovem se Hvara. Recite, šta ste sramežili tako? Ništa, pozdrav Denisu i pozdrav voditelju emisije. Hvala lijepo. Ništa, evo upravo slušam ono što mi je potrebno, sad sam čula. Dakle, trenutno sam pozitivna, pa sam čula, evo sad sam čak i zapisala što slijedi nakon korone, nakon što prođe. Međutim, samo sam htjela pozdraviti naravno i reći da sam duže vremena tražila alternativnu medicinu, a sad sam kod vas, Denis, našla, tako reći, 1 u 3, odnosno 3 u 1. Tako da mi je drago, dakle već sam počela koristiti doručak. Naručila sam lugolovu otopinu, koristim neke vitamine, za početak sam nekako startala i eto slušam i pratim vaše emisije koje sam propustila. Evo, drago mi da se možete educirati, da možete pokupiti unazad što ste propustili, a šta više u svakoj emisiji nešto bude novo, nešto dodaš, nešto, pa smatram da u većem broju emisija možete dobiti nekako kumulativno znanje više. A naime, najviše sam recimo bila zainteresirana zbog osteoartritisa kojeg imam, jer imam dosta već deformirane zglobove i bolove u koljenima, u kuku, tako da sam razumjela da treba nešto poduzeti, a recimo sad me trenutno interesira kako se uopće testirati na taj test, kome se treba javiti da ne bude službena medicina. Mikrobiološki laboratorij uz pomoć uputnice, to je na Firulama u sklopu bolnice Firule, ili ako ćete Lab Plus, tu morate platiti, ovamo je na uputnicu ako imate kakvu vezu, ili ako možete dobiti uputnicu bez veze, da tako kaže. Mikrobiološka Split. Tako je, na Firulama u sklopu bolnice, ali samo taj laboratorij, ne drugi, jer nema mogućnost drugi da vam to radi, ili ako neće prebaciti u taj laboratorij higijenski, ako idete, on mora opet prebaciti kod njih da bi to odradio, ili privatno. Dobro, eto za sada zahvaljujem. Ok, hvala što nas slušate i javite se opet. Doviđenja, Bog vam.
a imamo mi, Denis, dosta pitanja, vidim da ti tu imaš tu raznih tih tekstova. Ma ne, samo sam ti ja jednu rečenicu vezana je za europske parlamentarce koji su pokazivali ugovor na njihovo traženje, su tražili da komisija evropska dokaže, odnosno pokaže ugovore koje su sklopili sa farmaceutskim firmama za isporuku ovog cjepiva i onda su dobili ugovore i sve stranice su ocrnjene u crno, ne vidi se ni slova kamoli rečenica osim zaglavlja i završetka ugovora. Dakle, čovjek pokazuje list po list na samoj govornici Europskog parlamenta, dokle to ide. Dakle, ugovor koji je sklopljen se ne smije javno pokazati. I sad, mene samo interesira ko bira tu Europsku komisiju, ko je te članove stavio? To je sve lobiranje. I koga oni zastupaju i kako to da niko nije odgovoran za to i šarano sve? Dakle, zamislite da evropskom parlamentarcu koji ima pravo pitati, traži da mu se da ugovor koji je kompletno crta sa crnim flomasterom. Ja sam čitao Novi Zavjet, razumiješ, i Stari Zavjet. A ovo ti je najnoviji Zavjet. I mislim, čitao sam na detaljno Armagedon. Ja to sve vidim lijepo da ide u tom smjeru. Sad čeka se onaj neki predsjednik koji bi trebao rat izazvati. Dobar dan. Dobar dan. Ko je tamo? Iz Splita. Evo. Zvao sam prije par mjeseci, pa mi je Denis rekao da bi bilo dobro da izvadim ovaj nalaz za EBV. Pa tolika pauza, dobar dan. Pa tolika pauza, toliko mjeseci pa pauza, pa onda tek pokretljivost. Čujte, bio sam vani. Dobro, ne tražimo sad raspravu, nego eto. Da sam mogao napraviti prije. Dobro, slušam. Bio sam vas pitao zašto meni skolina i gležnjevi skljocaju. Vi ste rekli odmah koji stopa EBV, a onda sam našao rezultate i je u pravu. Ima EBV, IgG 27, pozitivno je preko 1. 0,99, da, 1. Znači 27 EBV, IgG 14.1, pozitivno je 1. To je 14 puta više, 1400%. Znači to je najgore što vi kao takvi idete kući. Dakle, vi sad kad taj nalaz pokažete svom liječniku, čak specijalisti, on jednostavno ne mogu shvatiti da on ništa ne razumije. Dakle, imate u Splitu osobu koja je specijalista, koja ima, ne znam, preko 20 godina radnog staža i koji se upravo bavi tim koljenima, kostima i tako dalje, da ga ne bi totalno identificirao, i koji je danas na štakama. Dakle, čak sam mu ja upozoravao ga prije, ja mislim, nekih 10 godina. Slušaj, žena me njegova srela u gradu, kaže, ti prijatelja pod navodnike, kaže, sad je na štakama. Ja ga nisam vidio sa ako laže ona, lažem ja. Dakle, ljudi kojima je to specijalnost ne mogu to rješenje naći. To je kao, opet se vraćam na Nadala, opet ista priča. Ili na našeg veslača Martina. Evo, jučer vam je on bio na televiziji više puta, oni veslači, neka emisija, uletio sam ovog slučajno. Znači, osoba ima već umjetni kuk, ima problem s laktom, ima problem sa ramenom, ima problem pucaju mu leđa. Dakle, niko ne zna o čemu se radi, a to je toliko vidljivo, toliko jasno da to nije normalno. Dakle, on sutra će dobiti drugi umjetni krug i čovjek je samo na račun svojih voljnih elemenata i svoje ogromne fizičke predispozicije koje on poluge ima. To je stroj, to je radni stroj, to je jedan od najmoćnijih ljudi koji po jednom testu koje je radila jedna institucija pri Olimpijskom komitetu, jedan od 10 najsnažnijih ljudi u Europi po nekim testovima koje moraš kao Unija, ne znam, kao država, nacija, mi to predajemo vani pa se to obrađuje i tako dalje. A on je praktički invalid i ide dalje prema invalidnosti, tako da mu još jedan put čestita na ovoj brončanoj medalji koji je doslovce osvojio, ne znam, 2-3 razlike od četvrtoplasiranog. Dakle, taj čovjek vježba s mozgom, isto kao i Blanka koja je praktički sa glavom skakala, a već je ovo bilo pojelo. Dakle, Kostelić ista stvar. Dakle, ne znam zašto ne može neko da se sjeti, da se probudi i da shvati odakle, ko jede zglobno vezivno tkivo, tko to uništava. Ne može reći da je to zbog toga šta je on veslač, jer onda bi i ja isto izgubio sve zglobove, sve šta sve ne bi trebao izgubiti. Sutra ću opet istrčati 30 km, a već sam u nedjelju 30, pa opet dakle 100 uvijek sedmično i još nemam potrošene zglobove. 92 kila, 67 godina i tako da je tako. Eto, to mi je žalostno. Molim vas, možete li mi samo potvrditi, dakle, antivirusni i dodati u to natrij tetraborat, jel tako?
za početak. Tako bi bilo, dakle sve ono što uništava. I ostatak, Da, možete vi koristiti literaturu i drugu koja je vezana na Epstein-Barr virus koja tretira. Dakle, to može biti službena literatura koja isto ima neke stvari koje su pozitivne. Imate Travare koji o tome puno mogu. Imate Anthony Williama. Dakle, imate jako puno gdje možete isto izvući možda još koji segment više, ja sam to nekako stavio što nam je najdostupnije relativno za naše standarde pristupačno, inače to bi trebalo koštati sigurno 1000 eura svaki mjesec da se to sanira kako treba. Evo primjeri Nadala koji je ušao isto tu priču. Nije Nadalu problem 1000 eura. Pa, dobro, sigurno da nije, ali on ne rješava to, jer ne bi bilo kolino, pa drugo kolino, pa opet prvo kolino, pa sad stopalo, pa gležo, dakle, a nema nikom nije ukliza, nema klizača, nema faula, nema ničega, dakle, jednostavno čovjek se raspada. A iz vašeg iskustva, koliko dugo treba se boriti s tim da to se vrati u referentnu vrijednost? 3 godine cijele i još pola godine. Ti Boga. To je moj primjer. To je ne Vedranov primjer, ako je on sluša, ne Matin, nego moj primjer. 3 godine i 6 mjeseci. Aha. Možda će vama biti 3, a možda će Juri biti 4. To vam ne mogu reći, ali to je ono bez nuspojava loših, bez bilo kakvih rizika po zdravlje, dakle ne to kemoterapija pa ti pobije pola tebe i onda očekuje da preživiš. Ozdraviš, a onda polni odnos novi jer donese novu bolest. Tako i onda poslije umireš od kemoterapije, a u stvari si umra od raka, kako kaže. Dakle, ovo kako sam ti rekao. Dobro, hvala lijepo. Idemo. 2024. 5. ćemo riješiti. Bravo, ali dosljednost mora postojati, doista. Eto, adio. Hvala. Denis, ovo je tricky question. Znači, ja to uložim lovu i to čvakam i ozdravim i super se osjećam. A onda obavim neki odnos i onda opet dobijem. Zato ja ne želim komentirati bilo kakve odnose, ali nikad ne znaš gdje ga možeš dobiti. Znači, jedan detalj, zašto je potrebno i antimetalni program, dakle izbacivanje teških metala i izbacivanje svega šta je otrovno po tijelu. Jedan detalj, vi možete otići na večeru i pojesti tunu. U tuni je živa. Dakle, živa nije zbog toga što je more zagađeno, nego što njezin metabolizam kao predatora proizvodi živu u okviru njezinog svakodnevnog običnog života, normalnog, prirodnog. Ta živa kumulativno ulazeći kod nas je problem. Ako ja koristim sve što koristim u sklopu onoga šta pijem ili jedem u toku dana, a šta je program koji skida i izbacuje teške metale, ja ću unutar 72 sata tu živu izbaciti van i neće mi se deponirati. Ista stvar, ako ti recimo rješavaš sebi herpes i sad imaš kontakt sa curom, ženom, ne znam, si u seksualnom odnosu ili poljupcu, ne znam čemu, ti ćeš to opet dobiti, ali moraš to izbaciti unutar dan, 2, 3, pa neke 5, ali ti ga ne smiješ prihvatiti da se on počne razmnožavati u tebi ako si ga dobio na relativno čisto stanje, idemo reći, jer apsolutno je nemoguće postići, ali da ga držiš oko referentnog razreda, dakle uvijek moraš biti kao da će sutra raditi, kao da ćeš se zaraziti, ako ti može partner biti čist ili ako ti može biti, ne znam, hrana, ne znam, estrahiran, imate sad neke paštete iz kojih je estrahirana živa i tako dalje, ali sutra će biti neka limenka piva pa je tu aluminij, pa ćete imati neku hranu koja je opet, imat ćete lonac u kojem je kuhana da je ili tava da je aluminijska, pa ćete opet taj aluminij preći u tijelu. Imamo nekoga da ne bi ja bio preširok. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, Snježana iz Splita pri telefonu. Posjećate me na snijeg odmah i na zimu. Snježana se rodila u 6. mjesec. Na Svetog Antu, jel možda? Nije par dana poslije. Eto, zna sam da je blizu. Sada je gađa na 13. ali evo, ispala sam 16. 16. ga u petak, jel? Ne 13. u petak, nego 16. u petak. Je. To ono za plavuše. Za koliko sam falija, 3 dana. Je. Nije puno, ali čovjeka veseli. Ovako, pozdrav svima u studiju. Vi ste ovako samo 2 rečenice, mi svjetlo ono na kraju tunela. Samo tunel dugo. Od glazbe do informacija, do podrške, do svega. A najdraži mi je Vedran kad kaže da će se obisiti za zakosku školjku i onda sam gotova, onda mi je to ono... A vodokotlić odmah na školci, nema niti ono za potegnuti. Evo visi, sad više nema ni, jer je geberica je ugradbeni, sad više nema. Dođu mi dica, onda mi unište vodokotlić, onda matere govori, ne mogu oni dobaviti konop, ono.
Ja se sjećam kad je to tek došlo u kuće, u stanove, da prije je bio oni na kolop, onda je jedan tako kriminalac kaže, dobro Denis, govori šta je ovo gori, i kod tebe ovo kao u, kako se zove ova gori u Srbiji, onaj zatvor, nema veze, u Kruševcu zatvor, jer oni ne smiju imati kolop da neko ne bi nekoga obislio. Da se ne bi obislio, Udavija koga, i onda pojavili su se ovi vodokotliši doli nisko ili gaberit koji uzid, jel? Da. Evo, slušamo. Ovako, mi smo se čuli prije koji mjesec isto ovako vezano za Upstein Bay koji mi je bio 750, vjerojatno i još uvijek, nadam se da ide to nizbrdo, jer sam stvarno, zaista sam se uvatila tog programa i Badviga i antiparazitno. Ali samo ako mogu upasti u detalju, ako je 750 po toj metodi, znači njegovo padanje može značiti da idući na nas bude opet 750. Ja sam vam radila u par mjeseci i bilo je, znači, u nekih 6 mjeseci. Ne, samo da dovrši rečenicu. Znači, ako je 750 je gornja njegova granica, on ne može mjeriti preko toga. Dakle, taj sistem ne može mjeriti preko toga. To je 750. Znači, ko zna koliko je ubiti. Tako je. I onda iduća, ako je recimo bilo 900, i sad on se do idućeg nalaza vrati opet na 756, izmišljan, i tek možda treći će. Dakle, ne tvrdim da je metoda loša, pa da ovim pravdam lošu metodu, nego samo želim reći da je moguća ta isto opcija, isto kao kod onog dijela gdje je 50 maksimum. Ako imaš 70, ona će sigurno proći pol godine, godinu dana da dođe na 50, jel? Ali isto tako postoji još jedna opcija, a to je da tijelo, nakon što je se suplementiralo sa ovim programom koga ćete eventualno koristiti, a to je da je podiglo razinu imunoglobulina kako bi pojačalo odbranu i borbu protiv njega. Jer medicina ne zna izbrojiti virus. Ona vama nije ni po toj metodi izbrojila virus, nego vaš imunosni odgovor. Po tome vidite koliko u stvari medicina ukupno zaostaje. Da. Tako da za njih je još uvijek Hipokrat. Znate šta je Hipokrat za njih? Space Shuttle. Ma hvala u boji, ekran 300. Ma, niti onaj sa katodnom cijevi. Znate koja je najčešće izgarala lampa u tim televizorima? Sa katodnom cijevi. PCL82, ona je služila za vertikalno osvjetljenje slike. Ja se bavim i radarima i podmornicama i nosačima aviona, pa znam, zato što je taj dio tada bio 50 godina uključen i u radarski ekran. Onda ćeš mi popravi stari Grundig radio, ti. Ne. Ovako sam objava završila da ne kradem vrijeme nekome drugom. Ne, mi smo se malo ovdje opustili, ali želimo malo opustiti ovu atmosferu u gradu, pa zbog toga. Ovakvih stvari, da pače. Znači ovako, vi ste, znači sve koristim, i prehrana po krvnoj grupi Lugol, nemam štitnjaču, by the way, samo onako usput da uzbacim, srebro, cink, selen, i sad ovako, vi ste meni preporučili 5000 vitamina C, NAC 2000, glutamin 6 puta po 500, alfa lipoičnu niste mi rekli, ali piše na njemu 600 je preporuka, ne znam da li je to dovoljno. Može 600, ne manje. Šta ste rekli? 600 ne manje, možete nabaviti od 200 ili 120, 150, 300, ali onda uzimate da dobijete dnevno ne manje od 600 na 24 sata, pa možete na 2 obroka rasporediti ili 2 dijela dana, ili jutro popodne. Aha, znači u 2 puta. Može u 2 puta, ali ako je u 600 možete, jer alfa lipoična kiselina je dio našeg metabolizma, pa nije, pa je tijelo ne doživljava kao strano tijelo i praktički ga možete piti, ono što se kaže, na goli želudac nećete ni osjetiti, čak i da imate neku bolest. Jer vidi, one sve nešto puste neke tisuće, ja to kad sve nešto, pa sam tila u stvari pitala, ja imam problem sa gucanjem i te puste kapsule, da li ja to mogu otvoriti i sad staviti sve zajedno i popiti? Problem je u nekim stvarima, zato što su neke tablete napravljene da se rastvore u crijevima, neke se moraju otvoriti u želucu, a neke se otvaraju već gore, a kad se piju zajedno s drugom tabletom ne smije se ona otvoriti uz nju. Tako da bilo bi puno bolje da se to uzima na taj način. One koje su posebno krupne, kao što je metilsulfonil metan, MSM, onda rađe ga na pola, ili recimo tableta tipa C800, C1000, pa ga prepoloviti na pola pa ga gutati. Ja bi to rađe tako savjetovao da se to radi. Dobro, to je posljedica. Liposomalni tekući, mislim. Dobro, to je lakše onda, to nije problem. Ali ovdje želim samo reći da je to problem koji nastaje kad je odstranjena štitna žlijezda, zbog toga što se dotaknut jedan živac koji upravlja tim gutanjem, ali isto tako ne bi se tako
olako rekao da je samo zbog toga, jer jedan od simptoma multiple ili amitrofične lateralne skleroze je problem gutanja. Jer virus koji napada, izaziva ALS, praktički napada i taj živac koji dira, koji daje vam nagon da gutate i da otvarate grlo. Jer praktički ti ljudi u krajnjoj fazi, onoj, nazvemo terminaloj, se praktički umiru od vlastitog jezika i od gušenja. Kada nešto tako krupno triba, meni je loše. Ono, je, ali kažem vam, to vam je problem za štitna žlijezda i po glasu se čuje da vam je ona u problemu, bez obzira što ste rekli da je nemate. Je, nisam više sopran za sad. Da, ali idete prema bas baritonu iz Bolšeg teatra. Ono, znate, ono, po. Je, znam. Kad gledamo... A recite mi, Livin, ste mi isto rekli od 3 do 4 tisuća, da li on može ići stid u paketu skupa, odnosno kao uzima novo četvrlo? S monolaurinom, laurinskom kiselinom, kaprično može ići zajedno. Nije dvoje. Ovaj više tuče po herpesu, ovaj drugi tuče više po EBV-u. Iako oba su antivirusni. A recite mi samo još da vas pitam, s obzirom da imam problem sa kukom i napravila sam ultrazvuk, čisto da si potvrdim neke stvari i naravno da mi je i bio izljev u lijevom kuku, rubni osteofit glave, femura lijevo, bla bla. Znači ta sinovljeva, kako se zove tekućina, da je ona da je to puklo i da je curilo i sam kao traži mi magnetsku rezonancu koju ja ne znam uopće. Može, samo će naći štetu. Dakle, on će tražiti prozor da vidi koliko je prozor razbijen, a ne za koje je razbio prozor. Jer on je rekao da on ne može ultrazvukom vidi iza šta se događa. Ma nema veze, on opet neće biti ono što treba vidjeti, jer na ultrazvuku se ne može vidjeti virus, ne može se vidjeti napadač, on samo može vidjeti, detektirati štetu. To je to površinsko, to je praktički polusavjesno liječenje. Čovjek želi, odnosno liječnik želi najbolje, ali on jednostavno je inferioran zbog toga što će vam samo utvrditi štetu, sinovijal, ovo je puklo, ovo je tako dalje, ovo je kao što je prije. On je kao sam sebi postavio pitanje, govori sad je kao samo pitanje zašto se ovo dogodilo. Mislim će on postavio pitanje, ja sam već sebi znao. To znate da je ostao na dječjem vrtiću otprilike, dakle nedostaje edukacije, nedostaje medicinskog kadra edukacije, promijenila se medicina, otišla predaleko, a to što oni ne priznaju prirodnu medicinu koja jednostavno je, jer je sve u prirodi dato, oni samo čekaju lijek, čekaju cjepivo, pa evo imunitet sve rješava, tijelo sve rješava i priroda. A s obzirom da mi on jede kuk, naravno, i sad recite vi meni, s obzirom da sam čula 3,5 godine bi mi trebalo eventualno za postići neke rezultate. Bez operacije, bez ičega. Dakle, ja vam govorim tako je, ne želim podnož nikako, u kom slučaju, rekla sam to. Ne može to ići brzo. Ne može to ići brzo, vi morate aktivirati anabolički metabolizam u tijelu, vi morate aktivirati polimerazu DNK da ona vrši obnovu tog dijela. Jer vi imate, prvi dio vam je rat, 41. 45. 91. 95. A nakon 95. i 45. dolazi do obnove. Znate, ono sustavu kako se vikalo u obnovi, idemo dalje, sad je rat završio, nema odmora dok traje obnova. Vi imate jedan dio dok vi uništite onog koje, ili ga dovedete u neki kavez koji vam je to razrušio. Da. A onda trebate ili malo usporedo obnavljati to što je oštećeno. Gopojo, idemo dalje, imamo još ljudi koji čekaju, hvala vam što ste se javili. Eto. Može, hvala lijepa. Pozdrav. Eto, stojte mi dobro, ugodan dan. MMS kapi di mogu kupit, kaže. Ja ne znam. Evo, rekao vam je da ne znam. Zato što je vlada, odnosno Ministarstvo zdravstva firmi u Zagrebu zabranila da to proizvodi puni, jer se jako brinu za vaše zdravlje kako ne bi napravili neku štetu, a to je dodatak prehrani, nazovimo ga tako, koji je svakodnevan, koji se koristi u prehrambenoj industriji, u vodi, vodovodu i tako dalje, i oni se boje da slučajno vi to ne bi sebe time ubili i naškodili. Eto, oni će vas rađe umjesto vas. Toliko o njima, eto, to je to, a oni praktički guraju ove razne druge stvari koje su, kao što je ovo cjepivo, kao što su neke drugi pripravci koje nemaju veze sa prirodom i sa zdravljem i koje praktički samo produciraju bolest i nuspojave. A plus, mogu li mahunarke Heldak i Kvinoja uz ribu? Mahunarke može, pa to je prošla emisija pitanje. Može. Ma dosadni su s tim gljivama, non stop mozzarella, četovi, karfiola. Koje gljive? Ima raznih gljiva, dakle ne možemo gljive. Ima ove neke majtake. Majtaki, zavisi koja je krvna grupa. Jesu li oni proteini, pitao? Jesu. Jesu, ali zavisi koja je krvna grupa. A plus? A plus može majtaki.
Antivirusni program, Carbiomix, suplementaciju i Budvig. Što još preporučujete za rješavanje dijagnoze fibromijalgije? Čajeve, ženska osoba 33 godine, A minus, visoki IgG na EBV i CMV. To je To već smo rekli, idemo dalje. I idemo do Cetinja. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, veliki pozdrav za vas. Kako nas vi slušate tu? Kako vi znate za nas uopće? Pa, Denis imao jedno gostovanje u našoj ponoćnoj, da kaže, humanitarnoj radio emisiji, gdje je nekako doprila ta informacija, ali eto, koliko je ko zainteresovan. Pozdrav i tebi ekipi. Hvala, pa ja sam to sam. Ali eto, što znam, korona i kod nas, mislim, ja ne vidim takav veliki problem, bombarduju nas tim informacijama, bukvalno smo artiljerija svaki dan, sad prijete sa nacionalnim COVID potvrdama, ne znam, ono. Razni kalibri artiljerije. Neko je dobija nešto, eto to ja kažem, neko je nešto dobija tu, eto. Neko je ljut. Ovako. Ja generalno zovem za sebe, ja se ovako, da kažem, inače zdravije hranim, pazim. Imao sam jedan, kako to sad nekad da ispišem taj problem koji sam sam donekle skoro do kraja makao, nikako da ga pretrsim. Ovako, 10 godina sam imao problem u mladosti, svoje 14. godine, povradu na koljeno, da li je to bilo prednji ukršteni ili kako li već. Da, ligament. I ovako, do svoje 24. godine, svake godine po 3-4 put imao sam otjecanje na koljenu. Znači svaka 2-3 mjeseca veliko otjecanje. Beckerova cista, kao Beckerova cista, to se zove Beckerova cista u načelu. Ne znam, moguće, mislim vjerovatno, što nisam sad poznat. Ovako, mislim 4-5 puta kod doktora, stručnjaka, svaki put je bilo ono, ajde pušti, nije ti ništa, da si momak, vježbaj malo kvadrice, doviđenja. Pusti, bači to. Maži ovo. Dok nisam došao do famozne magnetne rezonance na 100 jada i ustanovilo se da imam vinodularni sinovitis ili pigmentoza ili kako li već, neki trajni, doživotni, dobroćudni tumor, kako ga sastavaju, za kojega nema lijeka, ne zna se kako nastaje. Producira ga Epstein-Barr virus i to je njegov otpad koji ide u ove melanocite, stanice u koži koje daju pigment koži. Dakle, kod tebe je problem Epstein-Barr virus. Između ostalog, možda će još nešto biti, ali Epstein-Barr virus izaziva skoro 90% ovoga što je do sada navedeno u ovom razgovoru. Njega detektirati i eliminirati. Pa to mi interesuje i ja sam sad posle toga, katastrofa su bili, mislim, savjete doktora prelijepi, tipa možda za 30-40 godina ostane na vještačko koljeno da se stavlja, ne znam nešto što je već bilo, i onda sad tražio po internetu i našao tako neke ishrane. Prvo je to bila veganska ishrana, godinu dana, rezultati su bili fenomenalni. Mislim, doktor je bio zabezeknut posle 3 mjeseca da ne možda nađe traga. Da oni ne vjeruju u hranu, pa zbog toga je takav stav. Oni u hranu i suplemente praktički ne vjeruju. Samo lijek, a lijek ima više otrova nego šta sadrži pozitivni komponenti u sebi. Istina, hrana je čudo. Da. Hrana je, ali opet treba zna koristiti. Previše hrane neke... Tako je. Tako je. Mislim, ja sam kasnije previše godinu dana i na vegetarijanstvo, isto super. I onda sam nekim mojim suludim slučajem pošao dobrovoljno 3 mjeseca u vojsku da maso probam. Tamo su me dočekale svinjetina, brdo svinjetine, konzerve, posle koje sam dobio i koronu i opet koljeno i ne znam više što je bilo, posle korone kandidu. To sve ide jedno s drugim, to smo mi u svim ovim emisijama rekli. Ja bi savjetovao samo krenut prema ovo što smo ranije već u emisijama govorili, taj program koji uništava Epstein-Barr virusa. Prije toga bi bilo dobro imati na papiru krvnu pretragu količina imunoglobulina na Epstein-Barr virus. Znači to može se traži po nešto god se traži po bolnica odmah što će? Ajde, ko njih. Ne znam da li će Cetinje imati.
ne znam, Cetinje i Nikšić neće, ali Podgorica će ti imati, dole nema ni bar, ni kotor, oni nemaju uređaj s kojim bi to trebalo. Mislim da u Podgorici trebaš vaditi. Ječe, ja se trenutno sad evo pola godine, da kažem, hranim, to mi najnovija verzija, vegetarijanski u prvoj grupi. To znači, bili sam pozitivna, na nevjerojatnih 82 kila sam se spuštio, pošto nikako nisam mogao ispod 90, aktivan, treninzi, vrhunski se osjećam. Bravo, odlično. Prosto ono zračim. Bravo. Stano je po meni, kod žena opet sam pregledao, opet su rekli da je vrhunsko, ali nekako mi to tuminja, nikako da ga se trsim do kraja. Sad zračiš kao 5G mreže, ali? Morat ćemo malo skratiti da nas i drugi... Ja imam važnije pitanje za njega. Ima li još da neko dimi šarane u Virpazaru? To ne znam sad. Ako je ko staja tamo još da živi. Ja bi da mi on nabavi dimljenoga šarana doli, to je prava stvar, eto. Vidiš kako ja prave stvari pita, neko ti. Reka je Željko, nega šta. Ali ništa, zahvaljivan dolje Cetinju i... Čujemo se opet po ovom pitanju, može? Samo da kažem da je Košenica rekao, Mila, ajde sad, upravo smo se sreli 3. dozu i ja kaže kad ćeš doći na kafe, ako ne gledamo se 2 nedjelje, sad si zarazna. Da, tako je. A neće da dile doze nečeg drugog bogati, nego to dile. Eto, aj pa. Svako dobro, hvala, pozdrav. veliki pozdrav, nastavite s borbom. Hvala. A viš kako te dobro upozorio? Da je pisma duga, tako. Čekaj, samo ja ovdje pokušam nešto pročitati, pa nikako, 49 godina, B+, dakle, moj problem je koža. Izrazili svijetle puti, a dobila je melanom i ima strahovito puno ovih nekakvih madeža po tijelu, tako da svaki put kad dođe kontrolirao doktorice melanom, ispada da mora kirurški odstraniti 2-3. I ona se pita, odnosno doktorica se pita, odakle to? Ima jako nisko željezo. Iznutra, to je Epstein-Barr virus koji je spustio željezo i Candida albicans tip 1. Znači to bi trebalo detektirati, može putem čaše vode na internetu ili YouTubeu naći za Candidu, pa kućni test, to je dosta, mislim, dobro može verificirati, ali kod EBV-a potrebno da izađe količina imunoglobulina. Eto, to bi bilo ovako u startu, a poslije možemo vidjeti kakvi će biti nalazi, da li još napraviti 1 ili 2 pretrage dodati. Inače, napominjem da su te bradavice ogavno opasne virusne bradavice. Da. Kad idete probati odjeću u dućanima, najčešće na vratu, na koletu ćete dobiti, ako ljudi imaju bradavice, odmah ćete dobiti njihove bradavice. To je Candida, to je Candida, ali stoji simptom i pojasnog herpesa, odnosno herpes zoster. On može napraviti oko vrata, ispod bradavica, ispod prsiju, ispod dojke, ispod pectoralis majora, stomak, leđa, to je crvenilo u toku ljeta, svrbež, to je to. 25 godina, krvna grupa A+, ne jede meso, zadnjih 4 godine ima slabu cirkulaciju nogama i rukama, prije godinu dana pojavila mi se proširena vena ispod koljena na desnoj nozi, moja mama također ima problem s venama na nogama, volito me znalo dosta zabolit, dio noge, pa me zanima... Koja krvna grupa, ili ja si rekao? A+. A to je kod njih karakteristika, ali mislim da je potrebno da prvo ne može ući u neku dijetu i reći ja neću meso, ja neću, ili ja ću samo povrće, ili ja ću samo proteine, ili ja ću samo, ne znam, keto dijeta, to je, mislim, nebuloza. Imamo motor koji imamo, krvnu grupu i koji imamo i tijelo proizvodi tu krvnu grupu, a ne onu krvnu grupu. I da bi proizvodio tu krvnu grupu, mora imati određen mikrobiom koji odgovara toj krvnoj grupi. I tu ne znam kako ljudima više objasniti da ne možeš sa dizel motorom doći na benzinsku i uliti benzin. Nego jednostavno treba uzeti svoju krvnu grupu. I to je opet antivirusni program, odnosno napravite detekciju ovih EBV zoster i kosa otpada. I Candida je u tom slučaju. Moguće da je čak i teški metali, jer zatrovanje tjemena može biti od teških metala koji se nakupljaju najčešće u ovoj cerebralnoj brazi koja dijeli mozak na pola. Dobro, što je sa tom blitvom i špinjačom? Što treba je koristiti? Ji blitvu, ji špinjaču i onda, jer to toliko baš zdravo? Zdravo je, ali to je kada me pitaš jaja, zdrava su, ali... Ali svaki dan jest blitvu, ali? Ne znam,
nismo baš predviđeni da budemo ovce ako ćemo ovako banalizirati. Kakiš, onda si od te blitve i špinjače... Ma to ima svojih pozitiva, ali moramo kombiniranu hranu, dakle, zašto tu ne bi bio neki lešo kumpir, zašto ne bi bio neki komad mesa, zašto ne bi bilo nešto u tom stilu, samo blitvu i zelje mesa, plodovima mora, jer njihov goitrogeni koji su unutra vezuju jod i izbacuju ga, izlazi sa stolicom iz crijeva vani, tako da se ne može deponirati i ujedno goitrogen blokira receptore na štitnoj žlijezi za ulaz joda. A koristite kad jedete drugo meso, ne znam, teletinu. Evo, a pitat da se može jod na tople čvorove štitnjače, to ne kužim. Može, kako ne, ali u formi gutanja, ne na tople. Ako ima vruće ili tople, onda može koristiti samo korištenje, da, ali treba se dogovoriti kako se to koristi. Dobro. Imamo nekoga. Imamo, dobar dan. Dobar dan. Evo, dakle, vi? Iz Kaštila. Donja Sela. To ja sad, skogoriće da je Nije Donja Sela, ne Glušić, srednja. Sredina tamo. Jesi ti, Denis, isto Bosanac? Ne znam šta sam, ali znam da sam tu odmah do ove gospođe, tu sam prošao sve i tu sam pelene gaca. Možda 1000 metara gospođe. Slušam. Da, ovako, ja sam zvala i prošli put i rekli se da pitam, moj doktor ima nalaz od Epstein-Barr virusa i herpesa. I počela sam vam čitati, a vi ste rekli da pitam moju doktor savjet šta ona kaže. Da, šta ću ona reći, da. I ona je Sjećam lipo se. rekla, jako fino kaže, nemojte jest mliječno, nemojte kruha, nemojte ovo. I baš lipo je rekla, ali da li je to izvedivo, ja ne znam, ali nije ništa drugo govoriti. Mogu vas samo pitat, ne prezime, recite ime doktorice. Je li ste u Starome ili u Sućurcu bili? U Starome. Je li dobro? Dražena. A ne, ništa, dobro, ok. To je doktorica koja je možda malo iskoračila iz onog dijela standarda i uvriježenih pravila, pa vam je zato dala tu informaciju jer ona možda otišla jedan mali korak dalje. I meni je drago, ja se veselim da je takav, dakle pogriješio sam u svom stajalištu, ali vam opet nije dala ništa posebno da to eliminirate. Znači, malo vam je nije lijekove nikakve dala, nije savjetao nikakve. To je onaj porazniji dio, ovo je ovako više nazovimo rekreativni gdje sam pogriješio. Ja bi volio da odnosno ja bih vam dao prijedlog da praktički što sam napravio sebi, a to je da eliminirate to iz sebe i da postupno sa tim antivirusnom pričom izađete nakon godinu, 2-3 dana, zavisno koliko će vam to sve skupa trajati, da sebe uvedete jednu malo pristojnije metaboličko stanje tijela unutra i kako bi tijelo danas sutra bilo puno otpornije i na bolesti i na viruse i na sve ovo što nam u buduće spremaju da nam ubace i što nam bacaju ovi šta lete gori, šta ne lete i tako dalje i tako dalje. Da. Eto. Dobro je, hvala, ali ja sam kakva je otopina Jadrankina otopina piše. To ne znam, nisam, zato ja preporučam isključivo Lugolovu otopinu koja je puno starija i koja ima tu tamnu boju, jer Lugol, odnosno jod je dobio boju na naziv po boji, jer grčki jod znači ta karamel boja koja se označava tom jednom riječi. Koliko znam, ta otopina o kojoj vi govorite je bijeličaste boje, vodenasta, ali ne bi je komentirao jer ne znam o njoj ništa, a znam šta može Lugol napraviti. A Lugol je nešto što je već gotovo malo fali, do 200 godina je u upotrebi. A ova otopina se pojavila prije, ne znam, 5-6 godina, tako nešto. Da. Znači idem na ono što je sigurnije i što znam. Što je sigurnije, da. Što sam koristim, da. Pitala sam o apeteciji, oni su rekli da nema, onda Zjerka je rekla da ima, jedan put jedna šta radi u apoteci pa je rekla šta će vam i tako te. Da, to uvijek je šta će vam, zašto će ti, šta će ti MMS, šta će ti jod, šta će ti tirozin, šta će ti B12, onaj metilkobalamin, šta će ti MMS, šta će ti sve to i to se sve skloni. Šta će vam sjemenke, marelice, dakle sve uklanjaju šta godili, odnosno dostupnost je gotovo nikakva kako bi se eliminiralo zdravlje. Eto, to je zaključak. Da li ja vas mogu nazvat, mogu nabaviti sve to što vi kažete? Nazovite me, evo, neka vam u režiji daju broj, pa da, jer ne mogu ja vaš broj, imam vašu... Dobro, nemojte naglas, dobro, jer ne mogu svima stići, ne mogu sve stići, napadi su cijelodnevni. Hvala vama, čujemo se. Evo, hvala. Inače, molili su me ljudi da se oni organiziraju, da kažem, svaku večer na pjaci u 9 sati.
U Splitu vezano- na pijaci. Da, za jedan vid prosvjeda mirnog, koji sutra može biti centralni negdje drugo, znači na pijaci, eto. A ovdje mi šalju i mailove da će sljedeća pandemija, znači oni ne misle nikad reći da je završila pandemija, to je kao revolucija, ona kubanska. Traje stalno. I da je sljedeći će se zvat Marburg virus. Da, Marburg, tako je. Znači oni žele da što više to bude smrtnije, opasnije, da vječno bude neki strah, da vječno živimo u strahovima. Ima još jedan HPN1 isto tako. Eto, ja samo želim dodati ovdje jednu važnu stvar. Ako prekinu letiti avionima, koridori iznad kopna, iznad zemlje, zanima me kako će onda doći na silu gugurat taj Marburg ljudima kao. Pa uvijek postoji mogućnost, ti ovcama možeš prodati šta god hoćeš, pod navodnike prodati, evo to se tako i sada događa, ja ne znam, taj medicinski kadar toliko je utihnuo, toliko se zatvorio u sebe, tu i tamo neke grupice se javljaju, dakle ovo je prosto nemoguće, eto Lauc je izašao iz onog prosjeka državotvorne medicine i konačno je progovorio sa stručnim podacima i sa osnova struke, a ovo ostalo je sve ko to su ispravni mozgovi, samo lupaju, cijepite se, danas ovoliko umrli, ovoliko ovih, ovoliko onih. Eto. Ali da čujemo ko nas se javio, da se ne vraćamo na početak emisije. Dobar dan, lipi moji, lip pozdrav. Eto. Evo ovako, lipa gospodine naša. Beroš, duša moja. Ovako, imam veliki problem, pa nastojat ću biti kratka. Valjda će stati u ovu malu emisiju, taj veliki problem. Čuli smo se prije mjesec dana sa ovim pretragama koje sam ja napravila nakon godine dana liječenja po vašemu programu i bilo je sve ok, vi ste bili prezadovoljni. Rekli ste do Uskrsa sam zdrava. Međutim, krenuli su stresovi na poslu s ovim cijepljenjem, testiranjem, maltretiranjem, šta da vam rečem, da bi rezultiralo meni sa velikom upalom mokračnog mjehura. Znači, okidač je definitivno stres. Sada je prešlo na bubrege. Ovo je već druga upala u 20 dana. Pa vas molim, kako bi ja to mogla sad suzbiti? Dobila sam antibiotik okljevan, šta da napravim? Uzimam sve, manje više sve što ste mi rekli, ne bi bila zdrava u ovoj sad fazi, zdravoj, kako da se nisam pridržavala. Ja bi vidio gdje smo danas, da pokušamo doći do nekog nalaza, da vidimo šta se sada događa, šta je unutra, šta je... Napravljena je ne urinokultura, nego mokraća nalaz, ima eritrocita, leukocita, bakterija, nešto ukratko. Jer eritrociti mogu značiti i da se nešto događa s bubregom, kamenac i slično, ali to je samo jedan detalj. Ja imam bolove, jake bolove, baš u leđima, ove mečine. Može više stvari biti povezano, tu se može dogoditi infekcija iz tog osnova što je imunitet sad oslabljen, šeta kamen. Dakle, teško je tu dati bez da znamo tko je. Ja smatram da se tu radi o infekciji mokraćnih kanala, recimo nekakva streptokokna bakterija ili slično. Gore bi trebao opet biti EBV i herpes zoster i Candida se vratila zbog toga što ona očito negdje van curi, izlazi ili dolazi izvana od partnera i slično. A recite mi, šta bi sad, kako bi mogla udariti sa nekim novim snagama van ovoga našega protokola, ima li šta? Bio bi najidealniji MMS, ali njega sad ne možemo nabaviti jer Ministarstvo zdravstva traži da ovaj sačeka još 6-7 mjeseci dok mu oni nekakav papir ne daju i tako, to je neka priča koja boli glava, to je čisto administrativna nekakva... Ali Denise, recite mi molim vas, ovaj natrijev klor dioksid, to sam uzimala pa da mi ništa nije bilo bolje. Zato što treba uzeti dozu, treba doći do doze koja je potrebna. Dakle, ako se uzima ona dvodnevna doza koja treba ići prema 20 ili 25 kapi dnevno puta 2, ujutro i popodne, onda nemate efekta ako dođete do 5, 6 ili 7 kapi, a vi mislite da je to dovoljno. Ako idete na ovo dnevno, pa da uzimate svako 2 ili 3 sata po 2 ili 3 kapi, onda opet morate određen broj dana da biste došli do efekta. Dakle, ne možete očekivati da će niti nakon 10, niti nakon mjesec dana biti nešto zbog toga što nešto godinama u sebi imate, a ima ih više, a nije samo jedan neprijatelj, da tako kažem. I koliko će me, recimo, sada vrati unatrag ovi antibiotik ako ga nastavim piti? Vrati zato što treba opet obnoviti i crijevnu sluznicu i floru, mikrofloru, mikrobiom i ovamo imamo opet potencijalno oštećenje koje se može dogoditi na želucu, a opet imate još i drugu stvar zbog toga što antibiotici djeluju negativno na
vrijeme zgrušavanja i na same trombocite, protrombinsko vrijeme, tako da ima tu dosta stvari koje bi trebalo očistiti. A recite mi, hoće odbaciti jod sada uz antibiotik ili ne, da nastavim sve skupa ili ne znam, pa više nije zbunjena sam. Ne, jod može ići to je jod je kao hrana, ali u svakom slučaju potrebno kad završi ovo sve skupa sa antibiotikom da se probiotici uzimaju, da se mijenja marka 15 dana ili mjesec dana jedna, pa druga i treća, da se uzima i pogotovo ako možete sami napraviti svoj jogurt, kefir od izvornog mlijeka, ako možete prilagoditi se prehrani na svoj način po krvnoj grupi i ovamo imate budvi koji će opet napraviti sa svoje strane, ali obavezno treba doći jod. A recite mi, molim vas, cupping tretman, eto doći do toga cijepljenja, radim kao čistačica u domu zdravlja i zato mi je ovo sve, šokovi i stresovi su doveli do ove upale i svega toga. Cupping tretman, recite mi, da li ću staviti čašicu direkt sa vakumom na mjesto cijepljenja ili? Pa to bi bilo, to je ono što zdrava logika otprilike nalaže, ali ne tvrdim da ćete počistiti sve ili da može jedan dio opet i dalje ostati unutra i šta može dalje izazvati, odnosno koliko u tom slučaju možete imati svega onoga što ne želite, jer vi ne želite to imati u sebi, jel? Da, a s obzirom na ovu upalu i na ovo sve, šta bi moglo mi napraviti cijepljenje, recimo ono, prosto hoću prdekniti ili... Zato što ovo nije cjepivo, pa vam ne mogu reći za cjepivo, znam šta mogu napraviti, ali ovo nije cjepivo jer ovo je preparat koji je eksperimentalan, koji se daje za promjenu. Ma bilo šta da rečete utješno, nešto dobro što ste već prakticirali, sve će dobro doći, svaka informacija je dobro došla. Sve vam je dobro od šta se prirodno i ranije uzimalo, je li to maslinovo ulje, je li to panceta, je li to luk, češnjak, kapula, je li to vitamin D3, jod, cink, dakle sve može pomoći svemu tome, sve? Da. Sve od ovo navedenog, jel? Lijepi moji, hvala vam. Hvala vam. Ja se nadam da se nećemo čuti uskoro još puno vremena. Bog. Samo se vi javite. Bog. Oni koji žele provat, mogu provat da ih se ištrca po faci s tim, ono. Evo, ovako ima rode za 40. Ali imamo još nekoga, ja mislim. Samo moram i ovo nešto malo. Kandida 30 od 25 do 30 granično, ali ima EBV, VCA, antitijela 101 od mogućih 22, pa onda ima EBV ništa čini taj visok, znači EBV treba 343, a ovdje imamo VZV ali to ljudi koji to pišu već znaju, već smo danas u emisiji 6 puta isto odgovorili. Pazi, 2400. Da, pa imaš i sa 3, imaš 1800, 2200, to treba eliminirati. Očito ima koronu sa gripom, ono. Ja se poklopi se jedno na drugo, normalno da kad je imunitet lošiji da se ne može othrvati. Imamo nekoga, ćete se javiti. Dobar dan. Ma dobro, 631-144 ako zovete. Možda smo ga preplašili kad si počeo brzo čitati. Slušaj, pokušavam evo svih zadovoljiti. Evo, dobar dan. Dobar dan, Marija je pri telefonu, pozdrav ekipi u studiju. Pozdrav Mariji. Ja imam pitanje za mog nećaka koji ima 29 godina, krvna grupa A+, i riječ je o senzomotornoj polineuropatiji iz grupe Charcot-Marie-Tooth. Da li vam to... HHV6, HHV7, HHV11, HHV12 i EBV. Dobro, da napravite pretrage. Da, posebno možete skratiti, nek bude HHV6 i EBV. Ali isto tako teške metale, živa, olovo, aluminij. Dobro, Denis, jer sad to je ustanovljeno negdje u pubertetu, je dijagnosticirano to, on sad ima 29 godina i samo je znatno mu je to išlo gore, on teško hoda. To je to je neurodegenerativan problem koji nastaje iz ovog spektra. Ja bi još dodao herpes simplex. Znači ponovit ću herpes simplex, EBV, HHV6 i krenuti bar s time kao jedna vrsta osnove plus teški metali, živa, olovo, aluminij. Sve iz krvi, ne bris, sve iz krvi. Eto, dobro, imamo ovdje dosta tih pitanja. Iz Slovenije mi pišu, evo ovdje liječnica govori da su oni dobivali nagrade za cijelu ovu priču, da nikad manje nije radila u životu, a više dobila para. Ovo isto nisam znao. Za koju priču, ne znam, što si više reći. Pa da nagovara ljude, da znaš već šta. Aha, da se bockaju. Ženska osoba srednjih godina A+ krvna grupa, problemi sa štitnjačom, prije 10 godina hipertireoza, par mjeseci anti-TPO negativan, zatim eutireoza od prije 2 godine 3.
Pa onda u jednom periodu alergija na sunce, povremena anemija, dugi niz godina problemi sa proširenim venama. Trebalo... EBV kandida. Eto to. EBV kandida. To sam čekao da mi Kraju smo kažeš. se emisije, hoćemo li mi to nekako... Mi smo zapravo na kraju emisije, ja ne bih više opće telefone ako može, zato što moramo odjaviti. Ovo proleti vrijeme, znaš. Ja sam ovdje ko u transu ili plešan ovdje na stolici dok ti pričaš. Viš da je tu avion ispred nas, vidi ga. Jedna maketa aviona, Vedran ovdje ima na stolu, pa zato kažem. Naš e-mail je antivirusbrat@gmail.com i možete pisati, postaviti vaša pitanja, nemojte se ponavljati, molim vas, i nemojte meni pisati ovdje na mail skripte da vam šaljem. Probajte dobiti Denisa na Beroš Trade tamo u Kopilici. Evo, neko je na telefonu još zadnji. Misliš? Ja Halo? mislim. Nije? Aha, dobro. Nije. Eto, ništa, lijepo ćemo se pozdraviti. Izljubiti. Izdržao je ovo sve skupa Željko Terzić s druge strane. Vedran Sesardić pokušava biti tu nekako neutralan. I Denis Beroš koji vam daje savjete koji bi vam zapravo trebali liječnici davati savjete. Tako, ja se slažem i trebali bi održati neko predavanje oni na ovu temu i oni obrazlagati i govoriti o sastavu ovoga, onoga, cjepiva, priče, liječenja, hrane, ali nažalost oni nisu u toj priči. Pijavice stavljaju izgleda kao u srednjem vijeku. Ti obično na kraju kažeš da neprijatelj nikad ne spava. Moj radio, Radio Brač.